vuka udle. Egameni lika Jesu namhlanje singena vuka udle wethu, the history of the church. Egameni lika Jesu sitawufika ke abantu abakethu la siveta khona indzaba yapapa, ngoba kulamalanga sikhuluma ngepurpose, sikhuluma ngesikhathi seThyatira labo papa bebangene khona bawubusa umhlaba, sebathathe isigaba lesesingetulu saNkulunkulu asemhlabeni. Angithandathandi ke abantu abakethu lokuthi ngihlale kakhulu kulendzaba yabo papa, kube kuyangami ngabe namhlanje ngiyayigcina ngithi halamisi nje kokuthi labo papa lamandla abo abenganani, ukuze kuthi kusasa ngidawuthinza kancane indzaba yema-Muslim ebandleni egameni lika Jesu. Ake ngithinze indzaba ya Hildebrand. Lo papa lona sasimbita ngekuthi nguGregory 7. Bantu abakethu wahlala esihlalweni sapapa iminyaka nje lengi-12 kuphela, but ke igama lakhe laduma kakhulu. Kunemithetho la ayishaya leyayinzima kakhulu bantu abakethu. Aseke ngibekise ngale mbalwa lokuthi wathi bapristi labakhulu baseRoma bayawuba ngama-universal bishops. Kude lo munye ungaze nje ubekwe eRoma ube ngumpristi waseRoma, wena uba ngibishop wemhlaba wonke. Waphinde waveta lokuthi alikho lenye ligama leliyawuba ngetulu emhlabeni kwengcange lakhe kuphela, nguye kuphela lo ligama lakhe lifune sibe on top of everything. Number 3 bantu abakethu, nguye yedwa lonemandla ekwehlisa aphindze abeke bo bishop, yena yedwa. Kude lo munye lonemandla ekubeka bo bishop. Ukhumbule ukuthi bo bishop bebabekwa ngemakhosi, but kwasinakufika ke lo Hildebrand yena wathi nguye kuphela lo nemandla ekubeka emakhosi egameni lika Jesu. Waphindze wakhipha emagama futhi lathi yena unemandla ekwehlisa umbishop, amehlise ngisho noma ngabe kungekho umhlangano, but yena ngabe yena sadecide lo bishop lona uyehla akehle vele, unemandla ekwehlisa ngisho emakhosi. Nake vathi inkosi yaseGermany, inkosi yakuphi ayehle ngene lo munye, unemandla ekukwenda lokho, nemandla abobaba lo egameni lika Jesu. Phindze futhi nguyedwa lonemandla ekushaya ema-decrees noma ke umthetho lomusha ebandleni. Yena single-handedly angakhipha umthetho lomusha kube vele sekumile, and he is as if God on earth egameni lika Jesu. Nguye futhi noma ngakuthiwa ke emakhosi lamabili ayalwa ayabanga, but nase kusukumena ufike aye khona ngoba nguye kuphela lonemandla ekuyicatulula, afike athi sengimile ke lambi kwenu, lenyena ngimnika lesikhala lesi nalo fanele ngawuthatha over anginangu kuthi it's fair noma it's not fair, sekukhuluma epapa sekumile egameni lika Jesu. Lokunye ke labe kusho ukuthi libandla laseRoma, libandla laseRoma akwende nje liphosise libandla laseRoma, it is infallible, it's incapable of telling lies. Lokunye bekuveta ngilokuthi onke emakhosi emhlaba anensaya lenkulu ukuthi nabadibana napapa baguqe phasi bacabuze tinyawo tapapa. Ngona ke lamandla lengifuna ukutshela wona lo ukhone lokuwabona lokuthi lo muntu wayenemandla kangakanani emhlabeni. Wena nje ungeke ukukholwe kokuthi kungasuka emakhosi, angisho abantu phaca, ngisho inkosi ibe nesaya yokuthi nayidibene napapa ecabuze tinyawo takhe. Lokumangasako ngilokuthi le inqumbi yale tinto leti tatendiwa ngilabo papa solo tiyaqhubeka egameni lika Jesu. Wase utinikela ke umsebenzi lomkhulu ke lo Hildebrand lo Pope lo wekuthi ashintshe letinye tinto ebandleni, atiguqule atiqedze njengakuthini nje abantu abakethu. Wayelwa alwa nemkhuba wekuthengisa tikhundla. Lapha ebandleni kwakunemkhuba lomadima wekuthengisa tikhundla, tithengiswa ngemali, ikakhulu letikhundla letisetulu kakhulu egameni lika Jesu. Ulathi labo bishop bebatiphilisa ngathi ngumnumzane nje lo mkhulu, bonke abantu bafune bete kuye batowecela imali kuye. Wase uyatmisela ke lokuthi ke utayicetha wonke lo mkhuba lo. Ake ngibekise nje kanjena, kwakuthi kungafa bishop sekufuneka kubekwe lo munye kuthi vekelele abantu bagijima
bayoshona emakhosini bayobhadara babhadare bathenge lesasikhundla kusi nami ngicela nibeke mina fakwe imali nami bese kuthi wena lona lobekiwe utawuthi angabekwa naye bese-ke onke-ke leti khunda lapha sakhe so uyathi ithengisa-ke ubhadara sabanye abanye babhadare mahhala labanye babhadare bagcine banikiwe ngiko-ke labekalwa nawo-ke lona njani lo papa lo loko sikubita ngesingisi ukuthi Simoni lokuthengisa tikhundla tasesontweni sikubita ngeSimoni lo msebenzi-ke wekuthi alwe naloko lo papa lona wawumadima kakhulu wawumkhulu but wadimisela ukuthi utawuzama lokulwa nawo egameni likaJesu lokunye-ke lalwa nako ngilokuthi bapristi belibandla lasekatolika noma-ke laseRoma abangashadi ngeke ngakhuluma ngako ngaphambilini lokuthi kwakuvele kukhona los bapristi abasushada but-ke yena wafika esigabeni la khona kumisela mbambalo ukuthi ufuna ukuqedza wonke lo mkhuba wekuthi bashade bafundisi noma bapristi noma nje malunga elibandla lasetikhundleni letisetulu ngabe ungibhishobhi ngabe ungipapa noma ngabe ungumpristi ungashadi so wasokhipha-ke isimemetelo lesisemthetho lesithi noma-ke ngingathi wababhalela labo bishop tincwadi letithi abehlise bonke bantu esikhundleni sempristi se-ini semshumayeli behliswe bonke labashadile babakhiphe nje bonke etikhundleni bonke labashadile bangabavumeli futhi ukuthi bende umsebenzi welibandla baphume nje bayekele because bashadile wathi-ke labo bantu labo nangabe bangamlaleli ukuthi behlise labantu bonke bayisigogweni wathi sekukhulumile-ke lolo nemandla ekuvula aphinde avale emasango ezulu ngekuthanza kwakhe wathi nangabe bangakwendula ngeke bathethelwe tono lo sekukhulume yena futhi ngeke bathethelwe tono sengeke vele basathethelelwa tono yathi leti ncwadi latibhalela labo bishop kuba inika lo myalelo lona tabashayisa livalo hayi bona bodwana but wonke umuntu emhlabeni kwasuka sidungudunge kwaliwa abafati bachithwa abafati bayekeliswa bayiswa ngipapa hawu bantwana nkosi yami bantwana basakateka-ke kwaqala kuhlupheka kude bebangakwenda bomama bebakhala because lo mthetho wawulukhuni babika emakhosini abo basho ukuthi lo mthetho wawulukhuni emakhosi kude bekangakwenda ngoba kwawona abekhala egameni likaJesu waze wakhipha igama lo bishop lelithi noma-ke lo papa lelithi lotawuphuda kwendela lo msebenzi lengusho kuwe ukuthi akuchithwe ma-families ulahliwe loyo wathi futhi ngeke awuphathe umsebenzi welibandla ngeke awuphathe umsebenzi wenkosi ngoba yena ufanele igala lelibolile ufanele njalo engakhongothi ulilunga nje lelimele ungumtentisi wakhipha emagama lacishe afane nala wathi-ke abasukumeke bawaqithe wonke bani labashadile but wonke umuntu kufuna abe singile uma ngabe atawenda umsebenzi wasebandleni egameni likaJesu lokunye-ke lalwa nako lona ngilomkhuba wekuthi umbhishobhi abekwe inkosi wazi no kusukela kadzeni umbhishobhi bebekwa inkosi but waseuthi yena angisavumi-ke mina manje this time lokuthi umbhishobhi abekwe emakhosi asemhlabeni ede emandla ukuthi angabeka tindzaba angene nje tindzaba tasezulwini tindzaba tasezulwini tifune tingenwe ngupapa yabuya lo papa lo kwakumadima abantu abakethu ngikho kwambangela ukuthi agcina sacabene ne-empire yase-German bekuthiwa ngu-Henry IV egameni likaJesu wayevamisileke lokuwabeka-ke lama-bishop ngoba vele kwabekwa ngemakhosi but-ke wasowukhipha-ke ligama lelithi wena-ke Henry ngiyeva lokuthi uthengisathi ikhundla ngalapho kuvale loko ngci ungasakwendi salukuyekela nje ungasakwendi loko ngiyakunika-ke leyo mnelo lokuthi kwende wala-ke lo wathi kulungile-ke ngeke sitithengise tikhundla but-ke ngeke mina ngiyekele kubeka bobhishophi wathiwa kabuye eRoma atodekiswa icala lakhe wala-ke Henry kwafika-ke la khona sebacala-ke cabana-ke kakhulu-ke sathukisele papa uthukisele Henry ngalana sesimo sesimadima kugcina-ke papa samehlisile Henry esihlalweni ukuthi wonke umuntu otawulalela i-order lechamuka kuKing Henry waseGermany uqithiwe ebandleni ngako indlela yakhe iconze straight esogweni bantu abakethu ngicela kumalana kwanyalo ngoba inhloso yami bekuthi ngivete lamandla labe banawo bopapa
lempi noma ke lokulwa kwaPapa naHenry kwathatha isikhathi lesithe la khona kwagcina vele Henry asenyanywa nabantu because bantu bebesaba kuphambana naPapa. Wagcina ke King Henry asabuyele eRoma, wahamba eRoma, wafika wahlala phansi kusicela ukuthi manje atothethelelwa acolelwe nguPapa. Kwagcina yena Papa ngenalo vele lokugcina agcinile kwala nalo kwaPapa kuphuma endlini kwahlala cabanga inkosi yagcina ikhiphe lijazi layo lebukhosi lalibeka phasi ngoba solo incenga seyikhumulene dicathulo wema emakhateni kwaphela abo 3 days kwaze kwakhalabala amaceleni bathi nkosi yamsala umvela so ubonakele soyathi sola labo Papa abantu ababebanemandla lamakhulu kakhulu kunengi lengakucoca ngalabo Papa ngemandla abo ke because impilo iyachubeka nesifundo siyachubeka. Ngicela ukugweca bese sichubekela embili kusasa egameni likaJesu ubusiseke. Amen.